Isključi slobodno. Pozdrav ljudi. Vama. Gdje si je? Izgubili smo se. Rekao copyright malo. Nemoj mi kopirati. Copyright mora. Evo, trenutno smo u životu. Trenutno smo na nečijem privatnom posjedu. A tačno mi da znamo gdje smo, baš i ne znam. Ne znam se. Ovdje da nas ubije neko ili zna da nas Bukvalno. ubije. Ovo čekaj. Gdje? Ovo se ubije. Pogledaj. Gdje bi? Ovo čekaj. Ovo tamo. Ovo ti. Šta je ovo mrtvac? Čekaj. Brat će popila pivu za letru ovdje. Ovo se ten. Nis. Teži da ne gazim po ono. Ne buku. Ripat ćemo. Ovo je toliko cool, ali je horror. Sam išao auto ovdje. Dobro, neće biti ovdje auta, ali... Ko zna da ćemo mi izađemo, čovječe, ako je tamo neki... Ako je tamo most. Gdje sad ustavim? Zato što gas kanal ne stane. Što? Da ti kažem, da ti gledam situaciju. Ne me zajeo gas. Znači, mi smo sad u kurcu. Ti nemaš da izađeš. Nema trika da izađeš. Vidio sam? Vidio? Sad jedno možda imamo pravo da izađemo tamo gdje su migranti. Bukvalno ovdje negdje spavaju migranti, a mi idemo. Tako da smo... Malo smo prešli. U Varning smo. I to u dubokom Varningu. Danger. Bukvalno spaju ovdje migranti po ovom gledova. Ko zna, sad kad izlazi njih 20 iz šuma. Treba snimiti tok neko istražujem migranti. Izražujem, ubiju nas. Ubije bar sunce. Dimi to nešto. Aha? Dimi to, on to neko živi. Gdje? Ovo je gore. Viš? Nije gore. Ajmo učeo. Nema, a da. Mi idemo u neku kuću, mi smo naći. Šta radimo? Šta ti ovdje izgubili? Placa na prodaj. Daj gore link, da sve. Ajde zove. Pa sam se istripo, pogledam tamo, vidim nešto. Mislim čovjek čuči. Čuči čovjek. Znači ljudi neko loži vatru po suncu. Aj, znači u gas kanal. Po suncu. To je creepy stacija. Creepy, mora i sada se snima. Aj, gas. Gasi, aj pričaj. Sad je pravi stenzija šeće. Bukvalno je. Gas. Znači ljudi, proćemo samo pored kuće. Valjda neće ništa biti. Evo ga tamo most, znači moja kamera je sranje, ne može se vidi. Nisi jebu telefon i imati. Ne krenu mi. Nek ubiju tebe, samo iPhone da ne diraju. Kje? Gang. Ljudi, vidimo se možda posle.